عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Mia kapuun ki Abu Najih al-Irbad ibn Sariyah mia suatu insyaallah api teruyan api yang tumaang kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuma alumin degun sumanga puso agu mia kasgedun sumanga mata napi terwami ahe Rasulullah na datarai ubetuma utawa pegudes na wasiati kamingka napi teruyan ipagusiata kenerkano sok kalek kuallah gusuk apa makin gusuk apa ngungunutan sa api apen ayamia uluan nerkano na uripen kamataan asa maka pagin taurkano samate na disadidin kamai lainian sumada kelakasuran surang sa kepitinio suukitu kitakan sunnaku agu suukitu kitu mga khulafa ur-rasyidin kipa kau untol siran su Abu Bakar, Umar, Uthman, Abu Su Ali sa kekebeniuron su mga begeng sa pananggila inyo su mga syai amiyam bagu ku agama kamataan na sulangwa na miyam bagu ku agama na bid'ah na sulangwa na bid'ah na kadedegan. Mia kapuun ki Abu Najih al-Irbad ibn Sariyah mia suatu insyaallah api teruyan api yang tumaang kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuma alumin degun sumanga puso agu mia kasgedun sumanga mata napi terwami ahe Rasulullah na datarai ubetuma utawa pegudes na wasiati kamingka napi teruyan ipagusiata kenerkano sok kalek kuallah gusuk apa makin gusuk apa ngungunutan sa api apen ayamia uluan nerkano na uripen kamataan asa maka pagin taurkano samate na disadidin kamai lainian sumada kelakasuran surang sa kepitinio suukitu kitakan sunnaku agu suukitu kitu mga khulafa ur-rasyidin kipa kau untol siran su Abu Bakar, Umar, Uthman, Abu Su Ali sa kekebeniuron su mga begeng sa pananggila inyo su mga syai amiyam bagu ku agama kamataan na sulangwa na miyam bagu ku agama na bid'ah na sulangwa na bid'ah na kadedegan.